Por Kapatisi TV. Ka Umdi Basnyam Bat Penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ngut Nongbylla kila Shah tep im haga jing tua ka Khyndew haga shnong dan agre tura west karo zistring haga pormin stem kat ba kisan Ngut Nongbylla kidang yati ya ka thliu ban shnai ka kenro bat hakum kata kapor ka Khyndew kala tua kan san bat tep im yaki ukurwa balapha daw senior staff officer but additional PRO ka Directorate of Civil Defence and Home Guards Meghalaya uba Paul H Shah ula pentem ba yaki Ngut Nongbylla bala Shah tep im la yo say da ka kunhun State Disaster Response Force but ka Fire and Emergency Services u Divisional Commandant joka Home Guards Tura Home Guards Division u Peniwel T Sangma ulai thu ba ka kunhun SDRF kalai trelang but ka tanat Fire and Emergency Services ban yo say yaki Ngut Nongbylla ya Uwei ni Nongbylla la penkit no Shatura Civil Hospital da ki parlok Shwaban poi ka kunhun SDRF but Fire and Emergency Services. Kamadi la yo jingtip ba Uwei ni Nongbylla la klat no Hatura Civil Hospital namar ba ka jur palat ka jingmen saw.